Mi smo Out of Civilization i dolazimo iz Pule. Ja sam Tara, ja sam na vokalu. Ja sam Helena i sviram gitaru. Ja sam Lana i ja mlatim bubnjeve. Ja sam Allegra i skladam bas. Svi smo išli u Čarobnu frulu, pohađali smo gitaru. To je neka privatna škola za instrumente, rock i metal. I onda smo se sastajali prije naših sati i svirali nešto skupa, neke kavere. I shvatili smo kao da bismo mogli stvarati autorsku glazbu, ali nismo imali pjevačicu. I sjetili smo se da je jednom Tara nastupala na nekom koncertu Chop Suey od System of a Downa. Iako nam se svidjelo to, tako da smo je pitali da nam pjeva u bendu. Out of Civilization smo dobili tako što sam ja bila na logoru sa izviđačima i jedan dečko iz izviđača mi je trebao ispričati neki trač i trebali smo otići daleko od ovih ostalih. I on je samo krenuo hodati i onda sam ga pitala di me vodiš izvan civilizacije. I onda sam curama predložila to ime iako im se sviđalo, tako da eto ga. Sviramo od 10. mjeseca 2004. godine. Uglavnom, glazbu koju sviramo najčešće je grunge ili neki alternativni rock, nešto, ali ima tu i drugih žanrova. Autorska glazba nastaje tako što ja izmislim neki riff. I onda to pošaljem Allegri. I onda kao kaže mi koliko slogova da napiše. I ona napiše tekst. I onda donesemo to na probu pa Tara to otpjeva i odsviramo i onda nastane pjesma. Tekstovi se rade o našim osobnim osjećajima i nekim događajima iz našeg života. I na engleskom su zato što imam osjećaj kao da nekako više ljudi razumije taj tekst i nekako više ide uz naš žanr glazbe. Prijatelji i obitelj nas podržavaju i jako im se sviđa. Pa za Superval smo čuli od ostalih pulskih bendova koji su već bili na Supervalu, kao što su Friction, Krakatoa, FM13, Audioklat i Razor. Na Supervalu očekujemo da bude zabavno i da ne bude dosadno. I očekujemo pogo. I da rasturimo. Da. Dođite, podržite nas i zabavite se.